Dobrodošli u novo izdanje emisije Gvozdeni puk. Ona je moguća zahvaljujući darodavcima koji su putem Patreona podržali celu ovu ideju borbe protiv zaborava naših slavnih predaka, koji su u periodu od 1912. do 1918. uradili mnogo toga nama današnjima nezamislivog. Ako vam se ono što sledi svidi, razmislite da li biste i vi voljeli da se uključite u ovu borbu protiv zaborava, a Patreon, tačnije adresa patreon.com/Gvozdeni puk i sajt gvozdenipuk.rs su načini za to. Tema današnje emisije je, poput ostalih naših priča, pomalo nesvakidašnja. Podaci koji bacaju novo svetlo na slavne Srbe u Prvom svetskom ratu. Na fotografiji koja prati ovaj tonski zapis su britanski vojnici. Oduševljeni, jer pred njih na Solunskom frontu izlazi čuveni Srbin, za koga mnogi današnji Srbi nisu ni čuli. Pogledajte samo to oduševljenje i to nekih stranaca na teritoriji koje mi nije nešto bitno, niti su ih u kući kao klinci učili o njoj, a ni o Srbima. A mi eto, posle smo takvi da više od 90% današnjih potomaka onih slavnih junaka iz Velikog rata ne zna ko je taj Miloš Vasić, kome Britanci tako kliču. Fotografija je nastala 25. decembra 1916. godine, po starom kalendaru, na pravoslavni Božić. Da, pravoslavci i dalje slave Božić 25. decembra, gledajući koji je to dan po starom kalendaru. Po novom, to sad dođe 7. januar, jer sve ostalo i počeli smo da gledamo po novom, pošto nam Bog i nešto nije postao bitan. Tog Božića, po starom kalendaru, skoro 2 nedelje nakon što su Britanci slavili rođenje Hristova po novom računanju vremena, pred trupe imperije na Solunskom frontu izašao je Miloš Vasić. Ne računajući srpski, govorio je tečno 7 jezika. Ali nisu oni njemu klicali jer je znao savršeno i engleski, i nemački, i ruski, i italijanski, i francuski, i grčki, i bugarski. Nisu mu klicali ni zato što je dobio 15 srpskih odlikovanja, a ni što ga je odlikovalo 10 stranih država. Ni što je bio u drugom pešadijskom puku knjaz Mihajlo u srpsko-bugarskom ratu 1885. Kasnije je taj puk nazvan Gvozdeni puk. Ni zbog toga što je bio ministar vojni početkom 20. veka i tu 3 vlade. Nisu mu klicali ni što je bio profesor vojne akademije, ni što je bio šef unutrašnjeg odseka u glavnom generalštabu, ni što je među njegovim izumima i prva srpska ručna bomba sa udarnim upaljačem, čuvena Vasićka, koja je po svom četvrtastom obliku podsjećala na bočicu parfema, a bila je omiljena kod naših vojnika. Ne, klicali su mu jer je bio čovek nestvarno posvećen rodu svom. Na čelu 3. armije Vojske Kraljevine Srbije bio je te 1916. pre pomenutog Božića, citat, pobednik kod Ostrova i Gorničeva, osvojilac Makčalana i Bitolja. Kraj citata. Komandant kod najvećih srpskih trijumfa na Solunskom frontu do njegovog probijanja 1918. A kad su već Britanci mogli da mu radosno kliču, mi možemo bar da kažemo, lepo je znati da su i takvi bili naši preci. Miloš Vasić u svoja 2 braka nije imao dece, ali ako sećanje na njegova dela ostane sačuvano, onda mu svi mi dođemo potomci. Vrlo je verovatno da bi time bio najzadovoljniji. Pa, potomci, da ne brukamo više takve pretke, nego da prionemo na ono što je Vasić uvek radio, usavršavanje sebe, da bi drugima oko nas bilo bolje. I to bi bilo to za ovo izdanje emisije Gvozdeni puk. Nadam se da vam je bilo od koristi, a nadam se da ćemo se i dalje slušati, ali i čitati. Ja sam Darko Nikolić, autor besplatne knjige Gvozdeni puk. Ako želite da pomognete da cijela ova ideja čuvanja sećanja na naše slavne pretke nastavi da živi i razvija se, možete da pomognete, bilo putem smernica na pomenutom sajtu gvozdenipuk.rs, bilo na patreon.com/Gvozdeni puk, gde su male mesečne online donacije dobrih ljudi ovu emisiju omogućile. A na Patreonu vas očekuju neki pokloni. Slušamo se mi i čitamo. Od Boga vam svako dobro.